Shagarima, la Guyane, la Guyane, la Guyane, la Guyane, la Guyane, la Guyane, personne ne croira. La Guyane, la Guyane, tu viens voir ça, écoute ça. La Guyane, on trouve de tout. Y'a le soleil, la forêt, les animaux surtout. Tu crois que du poisson, tu vas en Paris pour quand tu pars de Cayenne, fais un petit tour à court. Tu verras que chez moi c'est du vrai lourd. C'est le Rose City, c'est Mofaya. Y'a de tout, Femme Kebi Bonda, Slanky, Flexi et Sempa. Et c'est beau, regardez pour nos baba, regardez pour nos lala, regardez pour nos sisters. Nos canitons, nous c'est des real hustlers. Et nous, God bless fire every day. Moi j'ai siroté la musique. Le Kalama. De caboche a fellock, I made for you loud, give me pussy that you full luck. Hey, bad girl, time. Most party go one way bikini. Tatuage. Timbo, merci la vie, I am Mikado. For some do me, shimfo. You tiny mati, and got full of. Begala, one lazy day at your me. I live in Moike, why put out. Baby girl, I need your love. So far, made they am easy. Your movie can be no joke. No, I'm pop night love, make it fire. I'm lady, I'm baby love. We say be mama, you baby boy. Banga ya every time. Me muito me see my changa to my. Tapakata to yade. Me now fika na busy sama gang. Uma well my laude laude. Money my ambo koinde. Anabi aseka na bina si biweki. My mega fight. I do not have me so oh, all I made a baba. Eta kasua, Tademo, my name Papeta, and I am beauty. No, I'm a sabi, only Kifalande go, my devil look for me and Astota. The Gambelli get
Atapo alikima angalukuma follow to Media TV mais optaki ala oui e passa moina a sonde Ah oui. non voilà Lapsus révélateur. On va passer. on va passer le détail na sonde wa mutete. a follow ko de fu bakali tout so nga tu fait fiaso na aussi que va aussi fiu dani a programme fu sani mitimi kaba pe ujanga wa pastor nga o kuma shi anga moyi Geraldine sabi kaba o accompagner mitide aini a programme yaso pe wan pastor o ko takenga wi aba wan sani meeting di awani party anga foluku na wo alikengo mo fawe mafashugo alikena fika den fude balwodi biyanga sisa Geraldine fu balde sama wodi atapo lespeki alikiman anga lukuman fu wilutu media mi de breiti fu de au mindi ya so aini a programa ya fa foshileishi gantangi flexi taki kaini fu party a momenti anga wi mi de kama fu aliki fu shifu ye saribala chankundu if mi say bari na brada Rene we ko makandi fu taki pikiso anga follow ko bali wa special odigi alla sama jelu ko momenti aso lo nga pastor se amen ise fe bali wa bless odigi alla lobi wan fu hi so lang wisi payday sana wisi payday yelu ko programa momenti ya wa bless and bless odigi alla lokuman in Jesus name and no be you taki pikiso tanga fu de sama mu yewi bikaso yeshte atake na okay and uko cha kwa fishibika no aswaini a programa sa upasa yaso utakiaba a wotu fugadu amen a wotu fugadu and ndikaki ina pastor tama pina okay fai kai Osta ancien quelqu'un qui est là dans l'équipe voilà Geraldine faut que mo fa we kai c'est sabia Geraldine taki michu taki so wasanye pasa aini wini na awedo tu media ke fawita ki udeagi ala sama programme aso sani mitimi ka bana ala wasama di abu no tu de di awani cha kwa public na cha kwa ko michu na poaching awe taki makanda kengi danki makanda en shugo mo fawe me akshi wi anga ala lishpeki wi jeluku kande fu gia okashi fu belko bel anga lishpeki fashibika ke fawo taki bushkone sama lishpeki sama na kyo lishpeki usefi kwa cha sefi wa fashi di asa gwe fawe bika desanya igwe fawe na bigida ki ende ko motatu lishpeki ala sama kengi endenki and na we kaba isata igi mo fawe sama yu anyatutu ya mina bala Alphonse ici a fait pewetanda den sabe que bala dali Charvin ya c'est fi aksi fu bala dali la pikinenge sabi mada siko facile na Alphonse okay ça j'allais be sabi ya pasteur akaba. Oui, miabe sabien que pasteur ma dimi dia sama senja photo conforme que a flyer da erkena fechifien ma miabe sabien taki awan pasteur dimbeye sanifien ma dimiange taki e fo shu ko na nya life ya so da mi fustanta ki miange be mitina wan keliki kabai ni akonde ya so ma alangate be pasa 20 ali langada miabe fustansa mane na omete kaba i de pasteur ko taka pasteur woko ini ko 2020 ubigangen ko da ki fefiali de pasteur fefiali de pasteur ya ko da ki na fefiali na fesi anga woko de sa la fasi na pasteur kayen okay mana a pasteur woko fai pasabika mi te tak pasteur mais notin mi janga den ki taki faye ton pasteur funa aleli ko teki on péché funa ko yo pole taki oh mais pasteur fa ça n'est pas ça mais no maupo ko onda i ton pasteur ay gwanga kai fugadu ona kai fugadu yana gadu mu kai fen gadu mu maiki fen sabi ay ne abu ko lelu taki alla den talenti de mana yeye fugadu gi ibi wansama sweke fa nf wando ko taki no ani sai tagi asa akai fugadu te ile la beaucoup na gado etagi you sam point ton pasteur ya gado maiki okay e kisia kaifu dati ça j'arrive mais mi de ki de sama dino jaini adini libi de kanejo wan fustan faye ba gado maiki ka ibi wan sama we shitaki
Fuleishi aini afolo efankeli tide asama ya beja nya keliki atama ye au podu fenkeli kinanda tawa istuka effectivement go na chiko special fu go ton pasteur ma enke faye taki gadu e maiki de en you taki gadu maiki fa I kan tai gi bika ala sama ka de gadu na ikai na se fi fashi ana I weke afia ini wa se fashi da fi sa boko ko abe o boy ya so mais ça fi ça fawe ya we fini o fini bu boa gente tá foshi kwa so sabe como tá aqui action okay amuna wa aqui tá dus te ai goba leiderskap dana alle tek família tá aqui na ye fugado e poti leider. Dus leider, man de gewoon dat je taki me een leider. Akai fe mu kon abayu, je kisi openbaring via sevi en je kisi door een profetie vuta sama. En apisten di ayu fu mi be door taki benton pasteur, dat mi be weiger. Maar dat mi be kon kaya ini sikite pe woord pe kon gim taki bikasi e weiger asten fu galu taki mi. Maar dat tende de ja ondo ta pasteur. A wotu kongimite ke fawe taki a furu opombare pe kompe gadu se fi gimi bopal da maiki libi pembe abi fu begin ja dus anakon me pone mi begin en di mi begin tu mi gona pastor di be de nyondo itaigen takina sofara gadu kaimi fu mjapaiti en a kaimi tu fu seide mi asabi ma kaimi tu fu wo kogodo aundo wanta pastor ma taki mu japaiti Padu desan jawani du. Ma aso mi kisi den openbaring. Te taki eto wane shi ki fajer ali me taki. Gadu kayu. Sama man ko taki fo sama sa luku taki atu amaya gadu kay bigam sa kodam taki gadu kay mi. Zabi sama man luku taki amaya sa taki atu gadu kay. Sama maluko sana sama iprouve fade ga iprouve sama I boys taki gadu kayu tutu taki gadu kayu tutu we ke fam de ami abia boys because if fosi amandi kota mi kampu di fosi gimi abigi gimi wotu de atai gimi tenya ataki gadu taki fu alla den sanja taki o pasani libida ogi o maiki ena maiki ja ogiu ogi o maiki ogi o picking da dio se apikin de kobora da usa taki ayudo na gadu taki tu ataki manfu gado mino sasa na problema ngapti wandin kom staki abi picking ma dio si dati pasa da usa taki na mieke gadu taki ene fu muteki atol de wangala nga toli mi amanta po efu gen emino mas do efu gen wanto anfu felitoli nanga mi frau abe mak meke picking mo wanta last picking da be kostu taki alo longo komoto eni keliki longo anda tausu de tengo ndo hidei de puwa picking alasi de fort force wane fesi nanga nefi de ulongo puden peden data kai mi bali akoto igifu wan oste bala fu mi fesi taki afro ya meke picking emo mama taki taki gadu taki en ogia picking baka wan tuten du go begi baka nga save bala taki barada gadu taki furu sanfi ma imu begin because asan di gadu betai mi las betai gi fapching apiki fi de teya and awoma piki ene na Deborah no Deborah ta ku feifi ali dus da alla den san di gadu be soimi yesala aim for aim anako umu panga libisa makoni wan di mi siki kisi amanke ne wan profeti go no wan sister nya ta yenta kibru ali fafia nya ta ki ade fade ataki ade ataki fade na ataki anode bikana uno asiki gadu na Kenya agana na tende nkolonte gada tu because awon ko motoso mo do fu mi du wani na ini en ke bakre se ke fa ko ya mi akonfu bo ko akaminto mi akonfu ko bo ko na wansa ma pastor di mbede nyondo alelu furu sani na ministry di ube jawndo kisi furu ye pi fulen den pe ubede ibakare dus na kwa ko taki bo ko den dada tu antaki anawang taki ukisi jugu nga pasteur igo po fi gemeente na de so tu sani de miti na ma du bigi preka evangelie dim bigi kisi de openbaring fu gadu fa wotu dim bigi si kinki take bepaalde sanyu be do am de mo
Ok, afra fu Geraldine au moins frère ma. Dans la qui Guillaume fu Maxime au qui you ya shi c'est fait que l'état pasteur fi king fu l'état à l'état pasteur il faut à la de pasteur na c'est fi Guillaume. Il faut aller dans la CFI. Né na aller dans la CFI. Mais ici CFI moi bon fuden. Ma top na la de pasteur na CFI. Faut ça aider. On data wani fu gadu fu du na fele gadu. To utakuwe dini gadu na fele gadu. Aí vamos tá aquela de pastor na CFI na minha liga o outro fu gadu. Want ele se o outro aqui daí dela Bible sa upambare pe está aqui ei minha coia fu culto sama meu kai sama ne mas está aqui nala fu tempo aí nya passe o gadu. Bem na que a família tá na mana passando da bopal da leli no ma ko sama tá aqui goi no caminho tá godi ni gadu bikai se fu ko fele le sanje passa ende caminho. Mana wo ko fu gadu ja petu. Mana la fu ja on. Te itaki so mi wani banda wan peixe na pe itaki beina ye fele futaki en que so you te igual uma ferramenta de action itaki e fina ferramenta ite ikan koya so if ya leader ikan tangona a pe gonada dus e fum fustai bum faden ferramenta lai joya so beina e uma sama koya nya sonde fa sabita ki ya leader ya un pasteur nya ataki mina par exemple mina patumie tang I cabe fele futa e tá que gosta uma ferramenta na patu gosta uma ferramenta na mana e you na bi ferramenta de peixe de ala fasi ala de não man come ferramenta eu tá aí tá que gosta ferramenta mas baka tende resultado de baka da na igo bum foral já igo aba e que foi tá que asanifa amoni bika Jesus caiu free e na caiu fito ma musu fu dini gado ai no ferramenta dus van tak que alte van tak me confu ko boko want ta christen if want ta ferramenta ma realiteit van wo to de pur ja a de pur te ke fa taki apisi fu asandi mutaigi che afeti gimi adi bigi preiki fatinda on peude wa iteken. Ok, quando aqui o bicana na teta do ando pode tá aqui ya ya iteke money ya iteke money to taki money da anako money du taki awandu na you take na atinda bikai ke fau jape au su bawen a money ma fasi ja usu baw na gadu hopo na ke lobi bala atitama itapu ba ya hisenki tama iba hi pallets cementi dus na so baw da en que faye takia so gaduna ki ata a wambala ti gaduna ki na dishati fubai dati est-ce que Guillaume na wan fashi fu fa a foshi ferramenta be fonctionner na fashi de idate chaya sani da boko ingidensa manke de fustan a pishi fatoli de fa sani be chai taki ainya tende sanya be manke lima ya be shi na wa page page give ta ka tinda be se cha o ko de da giwen na pishi wele ke fa itaki tu na so de wanta wotu taki ainya ersta kamita da alla sama be dume aini afasi fu solugu akru bikai be abi sama se fini be go seli kandia be abi tu jali be go seli wan cha moni ko sakana de apostle futu ya bitama kandia be abi tu su ai seli wan cha moni ko sakana de apostle futu we are now madwe precisement ma web com de di te dingo ondo osuku dat bapalda web di konde a de giuyamo ana faten fuya bika a wotu takitede mande be kom makandra teden be de fugwe teden kaba holidins da de be party be legi alla sama be makfendo ambele datina atifo so ya lobby de be party alla sani together we know machaida sani konsoba kabika kengi ma bopal da sani konde da we take ranga de sande take sa bible so upambare bika gadwe waka abawi mi alikisa itaki na bika mi mlobi chako ainya pishi fu sa di jali mi akshita ki vi sa seno anta sa mago anta como então sai be pikimo fafu kada wasa makonya na bi edeman fu kada wango akele ki
Uma comenta. Como foi que Because so you etaki suku an gemeente Nee, voor voilà. dinigadu. Kan de konfosile ici de taigi taki suku an gemeente beisa dinigadu. Dus nembe akishi taki tidede etaki e fele beina futai gwan sama taki suku an gemeente bak bikai na zekerheid fu agona ibi wan gemeente sa go fende nanda. Na afra me gona petaki que esse que mali se bitaki taki ya fele fu ma to asa go awa comenta ana sama di na kele kai go dini na wo tu fugada go dini to na saja sama amabu fele saja sama amabu fele taki am gona pe ifuna wo tu fugada igualiki ana sama ihadbe afele you just send sama igo because if you say de I'll take for wetaki atoli fu a monisani mino mango dipia inde sande ma ye furu sani ma ye mi ye bikami asi ma ye ko ye furu sani tanga bopaldo sandi fu feli bombo fashi yeah about a money fu den sama mada wia anabumo buma we take care they take with the attention a wortu fu gadu fu akisi manke ni bika wandi kaiwi akaiu tu ataki ufende fu soso mu gen fu soso en akaiu fu gi akaiu fu solugu afolok enkelok awimu solugu afolok fu gadu awimu cheya people fu gadu ma ifi luku fa asanye go beina no da altek fam taki FLF sende de sama go wanda de kisi manke anga de monitor yeah bika nadi etai jo ya ne we mi sefia samadi o se bien mi amko asani ude futaki atu no na tu de atade ne na programa sani miti mi adenkita ki na bala wawan oponya akonya taki aye awansandi we ye pasa taki wishina wan faide ai wan so mi abia bi gaduna ke ati chai wan so kongimi ai ni de mu kwatinda fu mugi akementa aini na pe namo ya bifu pour la sa ifele mu pour wantinda ijanga boko se le passe ife kona akementa imu fende efuna wansa kwaka ibaka fizeli mu fenja tindo finja ni na pe somensa mai clark effectivement taki amoni sani ai force ligiso wan fu de fu gamoni atinda namo mami a vision di mi abifu apishifu atinda na pe taki awansa tu fashi mim vende taki atinda se efia sai te ilu ku fa fashimenta be fonctionner na taki sama be gi pasa wan tinda se efia dus asani abede wan free wani sani dus chade wan free wani ana igonga tinda na sangadu pocha ya titaki wan erko mubai ya ifia ya titaki mbaya erko mim vende taki awamo bun fashi fu secha sani mo ke a obligation a force li taki na mona wantinda mugi na bala bia taki ma mi shen na fashi fa igo de taki abe wan bun fashi fu se ka sani fa abe ngwanga dwengi a pisi fu asandi wani taki tide aigo aba atinda en atinda na wan wet de wet apikaba wet na wan wet na wan sandi be musufudu ma atinda no begi ko undaro mi doro ye pi fa a bible buku da wan leisi wan tusani fu sipe atinda komoto en sama begi opdrag fa atinda en sama atinda bengo en no ten atinda be mugi wani ye dati mo fashi wishi misabi ma abala ya desa majaliki wani shi meu leisha não snel fazer tinda anya buku number 3 kora foshi le abuku de le na se buku jala ding na se buku na albina lampesi ala sama da se ala sama okay na sefi agadu o tutaki ya mupoti gwaini ya mpuwa baada ya so abude vigo shiki viene ipo antusanya abumo kama na tu njanga wangando wafungia mais kia mitifeti number 3 eu lees em Gaugão vers 5 Tsa taki en masra ben taki gi Moses taki Chari den famille fu leifi kong krosibei en poti den a fesi fu Aaron fu den kan yepi hem en den sa duda uroko fu yepi hem en fu yepi da hairy people fu na da tabernacle
fu komakandra fu duda wuroko na da tabernakel en den sa sorgu fu alla den wuroko sani fu da tabernakel fu komakandra en den sa wuroko gi da den Israel suma te den dini na inida tabernakel en you sa gi den lefit suma o me arkibum den lefit suma na Aaron na nga den piki fu hem you musu gi den kring abrana hem fu den pikin fu Israel en you sa seti Aaron na nga den pikin fu hem fu du da priester woko en de musu kiri de vreemde samajo kon kosube. Ye pecha wet naki. Dat wan taki te Aaron nga leifje woko na tabernakel. Ibi wan fu den ta tinglo jo kon kosube. Wan ta tu kaba. Da ini wan fu den ta wan jo kon kosube de mu kieng. Ino mag go kosube na Santa Pesi. If we ya de fa famille fu leifi ne go de mu kiu. Asa wotuf gadu taki. Ison tanga bede. Deuteronomium 18. We lukupje atinde komoto. Nemari Deuteronomium. Vers 1 tjanga 5 taki. Den lefit priester nanga den da heri famille fu leifi. Nosa abi no wan pisi fu erfenis nanga Israel. Den sa nyang fu den faya ofrandi gimasra nanga hem erfenis. Wedang den nosa abi no wan erfenis na midi fu den brada. Masra de den erfenis so leki hem ben taki giden. A wote taki in vers 3. En this is a day sang da priester sa kisi fu da people fu den sa di fu den suma disi meki wan ofrandi en efu ade wan kau efu wan skapu den sa giden priester wan boutu den tu sei pisi so na pisi we stop da fosi froktu fu den karu de sala fosi sandi den ben fede de mu solugu afolok fu den priester allo fu leifi ausu fu leifi na actual fu lodenya a Israel famille ma ausu fu leifi ne mu woko na altare a Santa Pesi en gadu for kisi ausu fu leifi fu dudati dat wan taki jamak abu wan pisi erfanes jamak abu de egi gong asa folok woko de munyang bikasi fu saide de mu du a priester woko taki so taki na begi des fu begi gadu you no man komo to da ise fi go begi na usufu le ifu mu begi gi fu ibi fo tu na ngasondu en ala yu baka te yu fu begi bedo da den sama ichai go nyanya go de ichai meti ofrandi go bulu Deuteronomium 26 Tinder ko takia bon vers 12 te yu kaba fu gi alla den Tinder fu yu oaks na di fu di yali disi de da yali fu Tinder en you ben gidati na den lefit suma dan den vreemde suma sama dia janya konde di na bien so anga den suma disi no habitata na nga de weidi wo fu den kanyang na inida portu teleki den besa fu da yusa taki na fesi fu masra yu gado taki mi benchari den Santa Sani como po fu mi oso en mi benchai den gogi den lefit suma. Ok. Sama ben kisi atinde. Uye taki a den levit ben kisi. Den lefit da we leisi vers 12 anga. Ok, we leisi vers 12 kaba. Da we gona ape antinde komoto. Pia komoto. Gado taigi Moses. A leider na ide man muteke mata ige ide man taki poti au su fu leifi apa itigimi fu den do Santa woko da teke atinda na a folok te yu fu tinda do da isolugu den jama ka do na ala di ale atinda be teke ya da im giden anga de weido anga den sama dinabi ma weido na sama dinama okay
adem ben kisi atinda te ayu fu tinda bedo da de gen na afolok be gen na ausufu leifi sabendu leifi osu ben woko na altari dat wanta ki tabernakel pede begi pardon gi sama fu sondu de sama de ben libi king na fesi fu gadu en gadu be kaiden fu dati dus dat wanta ki a priester woko be defausu fu leifi ma wogo pik somo dipi sabede abede wan wet ataki swekya wet fu gadu etaki na wan wet ay gwaba wan wet na wan sandi musu fu du ala tembaka en gadu be giden a wet abegi Moses a wet Dus meke mi akishi wansani eifo. Da apishi pe Abraham bika mi be fustanta kina Abraham be sechatoria bika taki saide aini abe gwa wan feti ne jagona feti jawini aini fanshu kaya butan da tu anta kala sa se piteke na dia a fechanga ata konjanda jawinya feti ja chaikon nya be putin a tinda fu gigado fu jawinya feti nasono. Amen. Wodona apiside no. Okay. Wodona apiside na ewego. Da we luku atordi etaki no so ayini enkele me abo angonete bikam wantake aba a wet fosi. Okay. Because a wet atusani a wet anga apa misi saule isi na wet di gadu begi ma fosi gadu begi a wet na Moses abegi apa misi na Abraham eke faitaki Abraham beki si apa misi ma wet kwa mindi a wote ta yuta fosi apa a wet bede da apa misi bede kaba sana apa misi adatu go leisi no aini hebrean seifa a texia ne se fio pomi aina atolia. Okay. O begin vers 5 fu alla sitento. Ataki en futru de suma disi de mampiki fu leifi de mampiki fu leifi disi ben kisi da woroko fu da a priester woko abi wan kumandei sana kumandei fu teki wan tinda komoto fa people so leki da wet de taki a wet etaken na wet etaken en de be teken komoto fa people de be solugu ausu fu leifi nanga a tinda so ke wet de taki dat wan taki fu den brada fu den alwansi den be komopo ook toefasif Abraham. We zien de wan anya famille. Pardon. Ma hem disi no ben komopo fu da famille dati ben kisi den tinda fu Abraham en aben blessi da suma disi ben kisi da paramisi en so sondro fu strei da moro bigi wan sa blessi da moro piki wan en jama suma disi musu dede kisi da tinda amandi bem dede den priester be o dede den priester de na ili bifutego madrape ateki den en da suma disi den kotoigi Abraham dati adelibi ete en mikantaki so dati leifi disi ben kisi tinda ben pai tinda tu na Abraham a nsef begi tinda bikana be wan wet bikasi abendena inida siri fu entata melsi seida dis melsi seida me mitihem melsi seida be de wan konu a konu fu sale mamande na wan sama sabi en famille a wotu take abiabi manga abiabi ta me Abraham be paitinda dat wan taki atinda be de kaba manu gadu meke atinda ko wan wet gi Israel en ja meke ko wan wet nya giden fadem wo kwanga atinda en sama de mugi atinda mano menga ya fu meka wala katoli satu da wadena aten fu sani leifi Christus de wan moro hei priester leki Aaron sama be do priester woko leifi na Aaron ma Christus de wan mo gawan Fudati de efu da leifi priester wroko benka meke sama kombumba kadoro doro anga gadu bikasi a people be kisi a wet komoto na den ondo da fu saida be den fanu udu fu wanta priester be woko be mopo
e fu dati be bun kaba da fu sai de wanta priester o ko men kon a woto aksi wi because ma a woto actually ma you for sure woto actually take fa a woko de be buka sa le ke fa o de pasteur fu un pasteur de bukaba ça de ta pasteur mo po sai da be mo ça de ta pasteur mo de ok a pasteur o ko da tu o manta pen e ke fa ide na ide un pasteur fa pisia a patu ki so en communauté o mande pasteur nanda a butanda bu wanta sama fa no du ma ke fa o dia so ya eye fu muteli pasteur na mne kita ki musu de wichwan parce que wichwan fait fitenti pas fa de ka la piki buti avec pas de ka na ke de na chimpanzé fi na abuti abifien dishi abifien mana wa woto e ko sa ide ala una ikona wa fugo dinya a woto fuga o mo lo ka so be de na bigin want alla peden apostle be go an community be stek de dat fa dugu anga taki amu hippie dat te ja ibuotanga de sama die council de mo fustai tef ado ayu kan de kaya sister ya fa go singia e community anda on switch is of den kayu fi go cha woto anda bika leti ke no aso ome ita na pashifu pe ita kita mo amana pasi ome kele ke de nada a beauty pem de pena 1 2 3 4 4 ome kai 4 de kilometer ome fa de party fuden nei de party langa fuden sevi nei ja party langa fuden sevi na ala chimpan ala na like kaban simpa so ma ala sama igwaden mas sasa ide abungi midati data ati fulibi sama na wan kamba adu amandesi abi ancestria te mi luko en kabanga mi egi libi sama ida me abuse me lobi fu godini nyondo da te ke abala de bigi o mande opoda me godini bikali a wotu taki apostol Paulus taki abi sama Jehovah ak evangelie ai ton pastor ai preke a wotu fu jalusu tau e preken fu beginning tau e preken fu hei membe ma wotu taki hof sak na sama mudai libi data da libi bolanga rek mo alla den ta sa nya higon ta pudu eduya ada libi bolanga rek te ke famille taki me gwa fesi mi pastoria a pastor ska fu nene na efu me gwa heimol bika wotu die gide sama de te ke mana efu yu e pasen tuna ini yu libi ada ti bolanga rek ma fo apishi fasan sa flexi akishi mi wani dolo kine tapu bika mi ali chenke fa ube taki sonet na pasa 20 ali dini jainya dinini mi ye sama aini gemeente taki o me gwe como to na gemeente me akishi dai ainya sans taki au gopo fien gemeente dus so you ana le chenke fa itelio men so tu reida je meke asa mai como to taki go po an gemeente na ape shitaki asa nai como to fo angi taki mi wani skapu mi wani de wan leti fu sama kona gadu ma mi go opo mi gemeente bika mi wani populair mi wani mse fi wan kishatinda tu bika tinda na wan fu de reida di emeke temi ogwa feshi amoni amise fi go ilu ayanga no faiden ki fatori dem de ka wan fu de reida je meke gemeente yo potu mina be aba wan pastor fo an community ma efu ma opo sonde asabi fa futi a community en a sonde fa sabi wo to fu gadu da de be sak bo wan bus fu chai sama gwa hell data wo to fu gadu na tu na fu kengi wan sama ma ifi se fi a kengi you no man kengi tawon ifi se fi na bien asandi na bi no man gi wan sama ikana wo to na mo de me kabe de ko fetigi Jesus Christus dia be ko Israel fo si Jesus be ko leli be ja pe kaba ma leli di Jesus chai ko nadi bende Jesus dia kon a ko wo ko nga de Pharisee en na de man de be tampu alla de fu ondo su ko so tu fo to me ke fu de kagen anga wet Moses bika de man de be leli bum fa wet ma asandi dia be sabi me dona apisidete asandi de no be sabi bum ja sataki a wet anga pa misana sefi te wole isi godo da yosi apistorde pe aitaki bum fu saide en kala katori fu saide wa muteke atinda mo wa donen chai ngodo ya kana asande meke sani mitiu da wa mu meke ai mission cho kabada wa dona ama mafaki so le fait que m'taire ali kimanga lukuma fu lutu media ke faude atide a pastor ya nya programme fu sani mitiu asani ni michen na taki abijai wan keliki pe abego
pe akoshi wantu santaki awotu fu gadu je sefi leli na sabe leli na pe nasono na sabe leli nya komentare En fait, atinda ne sabe leli ba atinda na sai sefi go leli ne meketi de akota yuta ki sani ni chen ana open bar ja abe sabe atu matide bika mi sefi na be forsi man fu atinda e mi be fele te mi again ma mi ko sabi tu yesa wotu taki vatinda Christus de wamo bigi priester Autaki efu a priester woko fu leifi be munka saida wantawa mopo ainya sefi supe fu melsi seida mana ni du fu Aaron we ba krai pe atori de ataki bikasi efu a priester woko ben kenki efu a priester woko kengi da defa no du fu kengi a wet tu aba so tu wet wetaki dimbele isa fesia aba tinda wetaki to ataki efa priester woko kengi ai ni first 12 fu Hebrew 7 da de fano du fu kengi awet tu bikasi da suma disi de sania itaki aba hen como po fu wanta famille akomoto fu wan fu de talo fatwa al fulo en na wan Jesus Christus du etakia en no abe komoto fu wanta famille en na wan fu de famille fu aloya bego woko na altari bika awotu be taigi wa ni abiganda awet di Moses bekisi ibi wansama di konko so be den kien that one taki alofu Jesus Christus dia komoto ani na wan fu de famille fe bego ko na altari da yo yefu saide ja bego ko dete ma wotu taki if a priester ko kengi de wan di ben kisha tinda da de fano udu fu kengi awet tu because I sorry kin that we masa Jesus Christus be komoto falo fu yuda and Moses no iti betaki va priester ko fa maya fu saija betaki fin because Moses no be sabi atem fa pa mi si Moses a kweki ade domindi Moses kweki na ainya usu fu farao da a kisiden sande di gadu gen awet kaba anga sale li janga da cha godo ma est-ce que vous avez taki en fait taki wang sama di be de fu an fu de lo di nobe mak de a priester di asan de ko fende pe shi kaba gimida me fu santaki au kwadogi ala de lo fu man chaya oko no mana dat me taigi taki di Jesus Christus ton priester ne adu asan de wan le sinamo jagob di Jesus Christus dede na sefia ke fade be chai de skapu goki ala yali baka ne adu wan le si ange egi bulu apaya praise dat wan takite ke ti de gadu wotu takite ke ti de te ile ni Romeinen 8 te ke ti de Jesus edwa priester woko etege a gemeente ai pleite ma pastor Salwanya kishi foshi ile isha nya buku taki atinda na sumasani aide mafu musu taigui pebe wakili taigui taki atinda asumasani yo sa taigui taki ube wojanga atinda duwe puche na akiliki well atinda ubele isha ni maleahi da maleahi taki mke atinda kom sana maleahi de na last buku okay last buku fu a Old Testament a Whole Testament dat maleahi taki mke atinda kom also kal freiter sanjenya la imoni sanjo chaya abaka ko taki pina ye yo kai ko ni libi ya askidanya mukulo tu ma mianga ino de na tenfu a Old Testament a Sunday ne na feti omdat Jesus Christus kom da wotu taki duidelijk taki Jesus heeft geboren na undo wet maar Jesus Christus bekon fu forful awet ne mekete abe du den sanida abe de wan feti ganga follow fu Israel wan fu den de sefi ahaba en wan kalu gwanga de manfien boko kalu de nyang a direct den fariseon konen taki amana na moye boko den kinade ma ye pole weiti sa wan taki disi de manfia wasiana fosi de nyang ne Jesus piki den taki ya de so tu mami wani aksu wansani efa sanje poli wansama je meke wansama sondu adija do se efa dija ni kaba ma ni so na bishwa tendo no mi la isan fa kishe na sabi gijari atindo ke fash kishe nya buku na pe ma tewi because no wa utaki du fa buku mo utaki sawe shangai chobegi atindo na akeri ki pe obego sa asama je te atindo side one game
Atinder. Na woko fugado ba isso tu organiser sande. Mas foi na senha e vai puxar aí aquele que mudar na problema de. Diga na apoio go. Na pas problème como to. On va do Ai bodul taki e fu na sani fu akomento atinder idu. Sana saide meke jamu teke. Mi kan fu sta saide ba taige sa. Saide jamu teke mo. Abeda wan wet. A piscine me adone ete. Wa jam do wet mo. A wotu taki alla sama jego bakana do wet jam do fluku. Ma fu jam teke atinder. Me escufu sai, fu jam ka no men taki na kai mide. Fu jam teke atinder. Aquele que fa muleti o mesa mu woko aí fazer que um vai fazer que fu jam teke atinder. Sama go so rugu fa a fazer que ka sama go so rugu fa aquele que fa mo dai. A gemeente sefi. Als ik contact dat je een eerste gemeente, de sama be blessi. Je weet maar die be dekate selde osutia bitu dat je amoniko saka de apostel futu fudu woko. Fu solugu poti mana de bindi. Gadu e blessi, gadu e forcing fu dati. Al teke faida e jabu woko to. Kade ija woko. Ifita kiswa amuya. Me blessi gemeente ngwan di barkero. Na Tinder. Because Tinder be odo anda maya tinna kifu pochen es mi ko no. So that what na asan desse mammo fustan. Amoni di wansa mai cha kongi. Anga amoni de itaki Tinder me poti na service. Tinder na wan wet. Dus de efu wetaki fa Tinder dan na wet di egodo jama godo ne me ko wetaki fi. We ko teki obaka ali kimanga lu kuma fulu media ko teki 1 minute le kalamana ko teki obaka so. Mi fustan. En fait, kadegu. Le kalama. No call the haters, the kabusha fellock. I made for you loud, give me pussy that you full luck. Hey, band girl, time. Most Pacheco, one way bikini. Tatuage. Once again. Give me people. Allow me people. Aki them boy ofi. Ena dufa Tinder. Ibe wan fustan. Sa ide meke Tinder amugima akomenta abi money fa fonctionner li kasu tu mu bai faya mu pai wata mu pai en fonction fu pays. Neibe neibe expliquer oui fa dache woko. Dus a pisi fu Tinder woko. Now wait the and I wet that one taki them taki Tinder. Now one money di mugi aini alasandi ifende. Alasandi ifende important. Intense if you are nya 24 heures digadu gi mugi one. Madam, if you look in your Bible, that are the guia. Because then somebody be kisi a opdracht for take Tinder, a then some fu a lawful leifi. Mamyanga ikiso kasi fu ton gadu picking, ando a lawful yuda. En a priester woko be jaini leifi ananga Aaron, ma priester woko di wijene ondo konton piki fu gadu jaini Jesus Christus ana. En Jesus Christus do woko one leisi namo. En ataki mi kayu free, alla den Bible text dem abiden. Mi kayu free fu godwa woko te yego preka evangelio no chai to no way to jakti, no way to twimpi. Na chai moni saka. Ikisian fu sosote igo gen fu sosobaka. Oh. Ja, dus sama amu fele fu kwa inya gemeente.
sama fele taki o kula shimonya nya kan de faide ya ifro ego akeliki yunaigo da ide wan aito wan fetigi yu bikate muntapu afro odona pespe amusu fudu awet ma wet den naika na bosta mukora ki atinda musu fugi monya akeliki o amusu bika akeliki ya tok te dini gadu ingi monito ma ya musu mo takina te muntapu musu fu teli if ye kisi so da im teli pa cha tinda ma fugi keliki monya keliki na alla sama mudwen lukudi amma be pocha moni ainya keliki sa Jesus Christus taki abgamo ga moni sambe ki anania sanga safira na didn't taigi de apostle taki wa bi tu jali wogo seli wan fude da ocha moni ko saka ofutu ne dide go seli ajali apisibe go taki imusu kateta ki musu te mie te me musu na imusu ushi imugiwa pikisa musu na waiti imusu naso no rewa takso anasama pocha etapu takeke faidea ukotai takiso ala yuso imugia moni ma wotu taki inomang teke awo ko fugadu da inai du aplectif da datu wan takeke fasu tude ne inabi na musu fugi pastor dado aki ini sai ta yuaso na mi fusa taki te wasa wa masama go point keli wa comment shing ajanga de ka badaki de sema je kwaso wishi fa wa fashi mu de bucha moni naso no futebol achaminta ma futebol como wishi cha como to bo wa fashi mu de fu de sema je kwa mpocha mu de daki yoki aide mafakele ki yo meke wa fashi fu de sema mpocha moni efunaso dikafi itaka muso datano kwa wait gire sema dakine mpocha moni namo namo ma imsa takite dini gadu ingi moni na achaminta bia moni fanodu ma na ya opocheke wet giden na fu de sema na ipoti na pastor fu de sema na ipoti no dadi sutu oboko mamba yen atinda wa musimo takia muntapu imu potitinda ma la yu baka yu na fu abash na mi fene que daqui nessa fajira ni fez mexer então aqui asanje takia uma assunto coli bika fi daqui atinda de sema poche bika atinda da daqui awa musu dibe awa wait dibe daqui okay mo poche wakati taki imusu fu potimoni dato daqui nono asuku fu puwa ba ye potinga de sema fi wale taki okay fi dia kora kelke impochi wa monyo na sesa nyudeite mi brada tan te yerei wan wagi yerei wan wagi to a wagi yerei la yoli ne yerei te ke me otaki fa boko efu a Londrei fa yo do yo fikas ki pasida yo kagweto no aquele que na we esforçamos alla organisasi di jaini ye giwansani ana wet ye nimtai tamye taki ana wet manga wan libisa ma first time musu de bo west ale se kama taki du de football aquele que ai ni mi jali mejo dan si pique perei com anga wet santi akondo pu tengo na pique masama ja do ti akon asama di bayen taki mi anka yenen to ja peto sisimente ko nga wagi sama ke senden ko asama di bayen de sama sabi taki amoni musu de fana udu fu bayi sambika ya ugona support ida ego te kesa nefu wa bi face ma adigwa support dista ke amoni ego na pe yama afa tay go ba khami tan wa group sani meu lecture achacha ko bala bika mi ofusi no afosi one fusta sai passa en fait imoluku pour mon pochen connaissance fa au mot qui en tout cas à mon sens à l'éthique que il y a une association il y a une association il faut association mu organisani na les cotisations pour des membres c'était ana obligation ma a bi cotisation d'idée ma il faut ensemble wani cotiser ano de obligé faut cotiser na yesa daki wasama wani ano obligé ma ya système fa itaki de taki musu c'est dans le sens que ngai ki fusta ye shitaki di ekofaya ile ti shitaki watayali ala descende na wasama iko na mo funa mafuasa mai konna mo funa mo na ipotulo sai pasanga mafayo sataki na ipotina bika yo ondo sko sama na pisile na top sanya bika fi gondo kwenda na tuanta kipoti wetika ba asama na fi eja ikonja fugado eja ikonde na gadu chen kon dadaki msa ikona kele ki fina na ipoti no amoni me kon yi kan kon okay mana yumu sabi taki me sudo asutu ba yo bika di konde ya chai dai musu sabi taki asutu abaya ibai iya abaya ibai da wata de party ya ana lanche gen
Maar de part wata gi teta sama konde defende wata. Tomu organiseren aan chani peti anga benki supu mo bayala de sande. Ana lancho gien na wa money. Aka me itabe a money fanodu, maar no ma poti wet for drug den sama anga money. Mo forale ke fo eta ke ba atinda. Atinda anafu witeng. Atinda fika gwena nya Oude Testament. Dat was dat no ala de komeito ke fa de yali kuyaso, de ataki au kare yeshi, de teka tinda anwa sande mu na busande idu. Ik fa eta ke ya. Mina me akoya ko ta gidan ta ke wan na wa busande adu. Mikisha openbaring. Voilà, bikana asanye no ta ke asanye na openbara etaki. Taki mina so bijvoorbeeld mikisha openbaring taki mi jaundo Jesus Christus ya jaundo leifi. Wana ma openbaring di kisha so. Fomu fustada taki na nya abukudi ala den ta wan se leishi. Da taki jaini fu de sabitaki atinere de teke anwa busande idu. Nasono? En fait, mi fashi fam fustain. E fo awoto tai utaki awet Jesus kon a accomplir. Diagona creu sataki tout est accompli. Dus alasani leker alasani seka. Da tu antake fo wansambe janya we chanda. Che i accepter Jesus i dedanga Jesus i wekanga Jesus because that pray here na that we ainya a akemento taki i dedanga Jesus i opanga Jesus dus e fu mi opo angam dedanga Jesus awet di bejanda di den betaki na den tin commandement de na la descende o be fu mu fenja libi futego ne akonya apuwen ala sandi bejanda pu datu antaki Jesus du ala descende kabasa ide mi mudwemo na sanja bala wana me fusa mami kane metaki go fu de sama fusa ma idati mi fusa ki e moya gire sama dato raki aini sauta kana sesa nyuta kitaki ala den komeito de taki tindo mu fade kan ano abusande idu me wani moya gire sama atuefa na tu mi asido ya futaki dati kudeta kamita mitaki fu mi openbaring sanja nyabuku mikisi eita buku taki Jesus Christus vervul a wet a vervullen en betanga gimi fosi fu mi fustang ma fosi Jesus Christus bede fosi Jesus Christus bekong a weta be komoto Jesus koboro aundo en Jesus Christus komichanga a sefi fetini memitia ya alla de sanja be du da be de wan fetigen ade sima wa de ainya temple abe de wan sata so ja wakagone de big accent aki masada ke fade ya e fu wan sama siki no da yomade sen nya ataki e fu wan fu ya usika pukai aini apetina akina de ina sata ya da yo wakti fu te ke de ya ba fo sibikana sabat na gona apisi jo adamo tof wedi gadu begi Israel takina sata dem boyja sata dem dola den sani ma eketi do agona apisi de adon fu de wet di de tanga di ben de tanga ma se fi gadu otu tagi utaki ma meke sama ko doengi wanga de sande ne den ja be poi piki bikai fi sikapu kaya nya peti otante de ya ba fosi nya ataki we na sikapu ne weteke tanga so da midi konfuli bi sama ide da saide me amde sa man nya tai ge man taki langa le tiana fi jaman langa nya na ko bu bakai kata se fu bufata amad di besiki de stewetaki e ke fawetaki ya a wet wan maike apostel Paulus di siki fi amo di pi evangelie se no be man fustan Jesus Christus fu saida be man fustan wat nanga ya bi wan sanfana udu fu kisha openbaring van Bible na santa yeye en God woord tegwa in 1 Korinther 12 vers 13 11 gomiti 13 ataki sonja santa yeye you na fustan God woord wi si leisha hide ino man fustan ya bia openbaring van Bible van udu como to fa santa yeye fi mu fustan asiki fi e fu ye do sonde a santa yeye taki ala sani ye leisha ala sani na ike fa aski fi aso yo taken na pastor na ekivaita ki you no de a fade ke fusta at santa yeye na rakore na inisa me fustan ale sama di etan gi atindo ke faita ke akodo bika we de nenta ke faita ke a de fano du somo yeta igen akoda ki akaba fustan na be sata ya kisha open jakaba fusta ite asanya en question de révélation na samadi na sangadu taigi wakadati o Geraldine na fusa ma kishe
Ah, bika fu desama jego na fu sama kishen bika fu desama jego shidwa nya kometa, maar de tai No, pocha maar tinde. je ja flexie. Allee, check if oude ja abi gemeente die wauman pikin par rapport à ça wan pasteur leisha yen Bijbelini. Pe ai tai gitaki uma pikin ai gona podium tapu de go preiki. Pe abi gemeente pe go tai gitaki unke uma pikite yo do go fugo preiki go begina pe in tapu ye ja ko shondo. Alla de en fait ibi wan fu de gemeente u kantaki abi wan sani di ai du di u kantaki na sandi de pasa nya web thing. Yeah. Ma de pochen ka ai ni a pasteur na pe du fie open bar de na da chai wo kwange endus. Yabi sama ite anya gonta puya. Dija ni bibi, ma de go boss nei. Sa boss nei. De go circoncire. Ja. De boss nei ete. Ma trons na wet. Jesus Christus taki nago boss nei bikasi mi boss nei kaba. A dede en opo baka fu mi dwala den san de giu. You di kona bibi, you boss nei you ati. Yabi sama amo gan wet fu den ju na meti bulu de benchai. Jesus taki mi go wan kodo ton kaba ko skapu giu. Dus den wet anataki de wet abe bung ma den wet anafu ya a wet na be fu wan ting. Te leisa en ikalaten, yo leisi piki so en ikalaten 3 even fu verstaan alla den sandu etakia pe affetti anga kengide kalaten. Omete zaki il est là à autour gadu kaba. Well, mi bigi gwa kelki sente 2003. 2003. Okay. Ja. Quero consani. Geraldine tem que não faz fender ça já daqui aqui Youssef il devait a révélation daqui atteindre un poche. Il s'est fait la fou. Il me fait daqui atteindre un poche. We efu mode era kaga deza babika utaki kabataki na tu kotaki ya. Mise via na ipo chatinda. On essaie de faire des fustans. Na nya ebre set dem se fileishi. Taki un poche. Taki asande pasano no ya na fu ya mo. La koda ki ide insanga a pastor sai taki atteindre não asandi mu potina nya mi de ensange mi ko kibia bakasu to ya futake bika saide meke metaki son ke mi kabapiki flexi asani amude wan révélation giu NFI ifu stain taki na so ai pasar nei yedwen so yatina ukutui bika na wan révélation ise fide kishitaki voilà sandi bedia nya abakanda quand na se fashi fagadu révéler a révéler mi ma mi passa en cheminement faut qu'on faut stantaki e apishia na gimmo en minai doing me gi offer awanta fashi me pocha moni te gadu pocha me ataki giso me gain en ke fa taki na ape dus mi fende taki a courageux en ke on pasteur faut que je dois taki beaucoup courageux kami a discussion di minga mianga famille taki en sama di mianga enda elibi mianga de kisha échanger à so par rapport na atindo pe mi so ile mitaki aini so wan taxi ni meke mi dati stopanga atindo sani ta wan fustan ending sefi why they say potina assistant taki wo lever les pieds comme des enfants chima itaki aini atindo sani ma habita wan ditaki non bless you tapi bless you okay ma midi kisha révélation bless you fumia man tapu bika gadu sefi na sefi gadu die ali kideme ali kiko amen Kalaten 3 vers taki because ibi sama decide na ondo a wet ete au de walk of a wet de na ondo a fluku because a descriptive taki fluku de na ibi sama the holy do disi pardon fluku de na tapu ibi suma disi no hori doro nanga fudu alla den san disi skrifina inida buku fuda wet aso skifi mai soi kin dati no wasuma de konrek fadiki na inya ein fugadu doro da wet you see because da rek fadiki suma sa libi doro bribi e ke fagadu kaiwi and da wet no komo po fu bibi mada suma disi de du das den sa libi na ini den Christus ben buy we free fuda fluku fuda wet. Christus buy we free. And di aben tron wan fluku giwi because
a descrevi taki fluku de na tapu ibi suma disi de hanga na wan bon me leisi vers 15 mi brada mi taki na libi sama fasi alwansi wan akruderi meke na libi sama fasi te wan libi sama agri kaba dan no wan sama kampu efu poti mo. Ok. Ainda sai taki a mi fusa taki ma ka Yusuf ko go. Me keme ta yita aba wet ye peten leisi como togi ala de sandi ube leisi afeshana igwa ba wet de defu so how wet ma wotu ta igi taki ibi wan sama je godo anga wet jaundo fluku malédiction te ko taki ala de sama je bia ondo a gand weighty ya dato taki de na elibi na abufashi na ataki na elibi na abufashi gadu na bala na fele ataki na taki ai moya tumishi ala de sama je faide ana kis kapo chai meti bulu go offer gigadu suku gadu ato pastor luko kama na guna itagi de taki asan dire sha dato taki nono aso legis au sau fusan itagi taki ala de sama je libi ondo agadu weighty do fluku fugadu yabu augi wet di mi hokwa taki ya yabi sama je gilelete taki imuholi kina bij voorbeeld van muziek fi vrouw van je taki so gofu we den sama de dan wanta igi den taki dat de mo pode egi wenki de meke de egi boto de meke de egi wagi bika aju di be kisha weighty de gadu be solgu de fudati aju na uko ndingi wata yosu aju na ure ni wagi aju na uko sido iboto tiki aju na uko sido ni sutu bika I holi den kina mate yugi a pisitoli de taki ekefa afro jape bikana wan wet di gadu be giden fa musiki ma musiki sande obushko sama abiento da mi otaigi wansani e fi teke ne e holete da isasa wedu no ai frau e pina bika fa isi londo pasa taxi pasa stop e gosi do aí ya sasa mabe opona stude assim pastor wakiti não sai tá o life aí ni a ulutu a media a programa sani mitimi kama tá itayu taki a mushiki wait do only na uma fie pina a somita na so ade atu na ida kota ki na ma yo ke ma busco nessa ma o que faida so busco yo ma jardim ida kota ki alo manenge yo li mushiki na uma fie pina uma fie Diego ibaya na ashine ikenya da mas taki sai sabe na sefi oh da do fi frau ne no yoki akina tisa sai den de dubetanga dia be moswanga na wanta folok igen wata se fe ke fa wese la podo asi pasi ajuna ubayen ajuna ure ni wagi aju ekwekida den se fe kia den fasida den bolinyang mamyanga ye bainya hide den sine isi ayampa na isi fu tamare jona pe we bainya la de itala te pasana se fe frau ma yeset miko do fi frau su no maxi do ni egi sutu ma boto tiki di lonko moto na de longo si do nya boto no ya sama di pi komoto de sama opu komoto de sama si do nya bes di bego we holiday kina giwi frau su do engi a frau no go poi eskas ma fa isi do nya sni so enki ya sama la ya wata da pe bes da ai konde taki isa fa den jubede te den dati be mi sha weiti den be de jo ma dimianga ye holia weiti sama na fundament sande tampu na fundament fi baka sande asande ye holengi sandu we bibi so mi akoya fudati bika wan tabu ku ye go poma ogwena shanda ma fo bika fo po aulanga isi ma apisi lembe wan takia ba en bika fa isi londo na sne su enkina sonde si bisweti gwenya kasi teke yes sama ila wata nya sne isi kasi were wagi ye bainya ala de na sne isi ye baya podo ala de na se frau na se ipasi ma dufi frau no mak holi ukasi amaxi do en dufi egi sutu na wi frau e pina na wi frau e kisha wet okay wa disha wokai watare baka bika disha msaki disha obigia so adufa wonti san so ma wokai watare baka bika wa bifu fustan fu bika you say ko you afka na gumo fu atindo da toraki ainisa apasa obeita yui e fiego wa commenta ne ita ki musuna mona mo fu poti atinda a pastor ya kisha revelation taki gadu michange nya takange taki atinda na bia how fare kan wait di bejanya how Testament aya how testament taki ya
ya musu fu poti En tinda plus na ala di ala abede da ifu de kande de Ala be di te yali. kade sama ala di ali kande jabe ogo ibali tanga ma afeita kesa na ala Ma- pade kai pay bede bika ay asan di chai kwa nataki di como di yu kisha ataki fu opo bare. a opo bare fu fu fali kan o pombare de kisha opo bare fu gadu ka bataki atinda na wambusani ma pay bede na pe fau be po chatinda na alamu ala yali fau be po chen Atinda na igual takina alamu. Atinda go takina alla beidraga di kwaya na atinda jaini. ala wa moni di kwa ni nani Ya datine na. Mbe taigi Madata ki- kwa kai fende tide flexi miti me ashta cha Madata ki- chero mpu wairo madato la kina fa de sama du fa ai de mama sabi sama idu sabi taki kisho fa de kai No taigi on sam me bedo anga kusumi. Me bedo anga taki me fi on fa site me potitinda na BPC because abedo wan wet. Na wan wait it up and bele sen tu takina wan wet. na ni mala shide na Ma fu kon sabi a first kill fu a wet na nga pa misi mi ko sabi no taki no me na piki fu wet mo me a piki fu pa misi. Jesus by mi free na nge bulu. A priestess ka go kwa de mo na do le ifia dia ai ni Jesus Christus ana. Dus mi do wan free picking. Kan dia bala jabi wan sani fu taki. ya bon san futaki Sami buwan taki en fa bala itaki. Ali so de san de to. Ma enkele filo kuno. De staki a moni san koton wa fetigi den sa manya keliki. amoni san Darom yes taki bena so me sa mai felo fu do go inde keliki no. Because no if you look sabuwa mawalisi amambe taki aba wa keliki ai no wagi. En amambe taki we look so wa keliki no so me sama abi amaya so aleke to taki amangogwe. Anya say that bena ma dapti de ma daita panga wagi. Because ma aitu a wotu jabi check e wan crab ma akotutu bika galu na crab galu na tutu de sawe taki aba galu ya so na wasani fuweki en wako fufeti na wakeliki wako fufeti na wa pastor ba ko taki atu o taki atu bueno yeah ndat en kala if mu taki atu anya te ya so da bena imo de atu na itaki because fi taki atu da bena de sama o fera fu jatinda ma luku no bika ai ni san fustan utuma ya so dijanya sefi akamita ju taki atu ni taki wo po wa sector adati pasa Ya. masana atu du taki anya tu ko yen fu sa taki so atu wita ki fala sama Tek fo fustan taki fo atinda. na se to di Omdat- sha bala itaki ya so Isa kaba saide mi dati teke initiatief ko ya. Omdat alla libisa ma musu fu dini gadu. U musu en awo ko fu gadu man tapu na mi kem tak fan ko mi ko fetia keliki. Mi ko fetia gemeente alla sama hiso la yan pa isi kuli ingi ba kama si neisi baka musu fu bibi a Jesus Christus. Anala sama ubibi ma la sama musu ko na bibi fu diyo gwe abika pewe gwanda alibie go do manga Jesus namo. Mada no efu tu ne de sama ifele fu kwa nya keliki di dekaba da umuila gide da ekostaki doro bopal da mani fu eke du teke potigia keliki da de sama igwa hell eke fajamu go bika de sama musu fu da elibi ala sama musu da alla sama musu efi ya bibi taki o musu dio gwanda yo staki be musu fo ala sama musu fu da ili da taki ai ni hawo tana ala sama be da ili wa bebe ya ukasi oh anya Old Testament na dulo namo ne weta ki di Jesus dede jaga iden piti jabale akaba ne alla sama kisho kasi no fu di nigadu Paula se ka wan fu de man fu wet jabegi wande ya di baka di Jesus gwe kaba ne asigadu sa ko an duku ko nga forskelanda so to meti ala so to meti nyata yenta ki naki ki da nyang nyata ki gadu maya ne nya sandi de honre that want tak sandia de king alla sande juben sanina sade se fi kweki na de fasi fu de dueke fagadu beleli den en gadu taki meke gadu sende fi na kiki da nya ne yo taki ya nya sandia de honre Apostle Petrus no besa taki aweti boko ne gadu taki temsende mo taki myang fana fade ide ne ayeta yenta ki wantu sama ko teke yimu gwanga den de jawndo wakti yu ne jaja pete ne de sama kokaya ta pita ko wantu sama wakti nya gwanga de bikai saide e fu gado begia o pombare de abe ogon no itina heidan sama usu no be ogo ena be sabi di agona heidan osu di accident sam pasa nya manta ku na di mi begi di jay ni begi te so an yu ne mi si wa engal kwami nya tai gi mitaki gadu sendem fun kwai bikai yu de mama ye gi mo nya poti sama ye begi ye faster amoni di ye gam poti sama kwe kwa membe gadu fesi en ye fele gadu
magadu tak fi sende sama gona so one photo da di gona so sama usu da di osi wama de kai simon da di ko da utai gi sai mudu adireka aden kwa ni petras da kai mugama evankeli ya bigi gama evankeli fu yesus ne de sama bibi ne fa tongo kwa dede ne di fa tongo kon direka dede ne asta ki eya de wan sam fu gadu a direct den ta bibi wan se de kaya Jerusalem taku ye du wan sani a santa leli fu gadu fu Israel ye gwa heidan sama usange ici pechasani komoto de madjanga yesa sebe de nobe madona pesi komoto aundo wet jabe satakia weiti bo komyanga yabe kisokasi unombe mantonga du piki efu yesa sabe dede majadde de ja weiti boko no myanga mak begia ino osugado yewi ayewi ala pe ya yewi ya sama na igogi moto bika yesa de jaga iden piti Koda ka de fu chufi. Amyanga imuli bisanta fa santa ye konta wi. Ma na moya ki wa frag bakara daki. Koda ki fu wa pasteur fu apôtre koda ki abi omen kometa fa ye so wansani koda ki ya wait fu gadu taki ma me kometa fu de bibo me ko fa ye so wansani. Amen na upworking. If one kodo sama abi omen community na upworking sasa tanda taki upworking abung gado bo kodo ke faide ane yu opon community share fe yu opon na mana that one taki libi sama oda libi yana upworking awon bung sani o mo keli ki ipi da bono so anga danso so anga de tape sina ipi amo bung ukona sani wantade. Amen. O mo keli ki ipi au de ga. Kapita ki. E fu keli ki sama ipi ni so la au de ga. O ipi kina no de keli ki sama na ide. Bibi sama. Bibi sama na ide no. Yo taigi wan samba kakande aba correct me. E fu bibi sama ipi beauty. Isata ki de na usutu iki anga ne figao. Asama di musutu ifele gadwa lobi gadu to asata ki yuna. Dona ki sai ta yuno no aso. Ala de sama je gwa keli ki ala de bibi sama e fele fudogi anala. Mana itakido sa fu mamtaki afu den fura ni beauty da yaw de gaw bika pe crestan de tu bibi sama war akta sama sataki amak fechanga wisi fechange bibi sama tu bibi sama na iko simwa ta de nga safi be shibe sabe passage su wa prêtre fallait quand même faut fallait on parti na prêtre na fallait na prêtre na parti a pikinenga be goya so we wapo itaki asande famyanga be de on pesa parti do ga parti dambe ogi wantaleli pikinenga afade kan da so da ki beta ki parti bikam te parti na lela gote ke fu famu cha sef na kin fashi fu for gadu be won fade kan ma pikinenga go wantaleli e ko po wantasa e ko suma ogona asede na suko fa fu sta bika en fait ana tellement na fonction e moluku na sama da tu antaki atitel ma momenti nengo do augide na atita na sama ngeli ma Geraldine a momenti e que va passar quoi na sama di janye mi oluku na passa du kwa mi anya do augi na passa de i shen manadi a do augide bika na passa na wokai alibi sama fashi fe domine e que fa no aso i ko weki de tawa bika mi data ka weki de taki apiki money for that tinda for den a money for de be chago de be fene chago akeleki dina wekile ngida fu dati mu pache gire fu de jam chango mo na mufiu ana eke fa ataki de asom taki mitaki kaigo aba wan musu wet tinda wan tinda na wan musu wet ana dat wan taki te go keliki am chai moni na adufa tinda be taki okay e tinda ici te ye go gemeente im chai moni bika gemeente bien fano an mi atake leider a ben fano udu akeliki na idai son de moni de apostel na nya eerste gemeente ube sia voorbeeld na san de kia na nia sanga safira bika de leita ki joche ala moni gone de nyafu a direct Petrus taigen taki manna moni dibi ogo sele jalina ala de abika ye piken ka taki na ala aye fu gadwe du wonderete ma abi wansani tu di we shi and di we ye fu den somen sama bika de pasteur ofu kandia de leider ofu sane temtaki leider kandia de ooster ainya gemeente da autaki de full time datu antaki ana uo como ifibe tembe au tembe mo ifibe e de data ya de data mo bika na gemeente musolugui a pishi sande na wansani dim fende taki
a dommage ta kai pasa so bika Paul se fi be te money be man ke ya be gwego dwe wo ko ja be baka fuchai money ko saide meke no ya so a konde wanta fashi te wa mata ka de full time na ala samfie na a comment muso na mona Bonne question. bikana fu mandi wo ko gigadu da Paul sama anga big strepi ma to kwa be gwego wo ko fuchai money ko fu justement fo anya makanda fo hi comment na be atu a wotu taki Apostle Paulus taki anataki adefano udu taki de sama mu blessi mai mu de wasama je woko tanga fi nyayu egi nya fi elastiki aswaski fi elastiki akaminta nembe skwa mama aski fi antide dambe ole sempre aski fi taki fi no de ko hender gi akaminta okay ko mi fende 2 Thessalonica vers 2 Thessalonica 3 vers 8. Ja, eu fu. Okay, kan lezen gauw ba. 2 Thessalonica 3 vers 8. Atakia. Bikasi. Ona 2 ini de. Ja 2. Ja. Ataki and we no ben yang wang suma nyanyang fusoso ma we ben roko tranga de na neti we no salastiki ini wan suma no because we no be ability of passive do that thing ma fu meki we strefide wan exemple gidenta leider jokobaka fu unsa waka na we baka because di we ben de nanga disi we ben commanderi undati efu ini wasama no ben wani urokoda anomunyantu. Kora kira toda ki fo en pastor. Bless if you don't pastor na ibi gidu sak. Luku fa bless Israel for gadu na gadu de forcing. If you want to business na ikaya gadu fesha uyepi. En nala fui ko utaki eke wan kade de sen wasama kwa nya sending so. Bij voorbeeld dat kan de pia kwa na pampila ite tu da gemeente abi fu luku wan fasi fu yepien bikade esende sama gweni sende kade de sende igwe bij voorbeeld na Afrika ina abia sistema da na gemeente luku fu so lugu yanda ma na da tu antaki na alla pastor di ton pastor da iton full time work comme na telki so lugu ora ki wa pastor ai no kometa na amoni fu de sama so lugu woko Efi abi wan fagi efi abi efu ko taki abi pampila fa konde ne ya handicap da im du sak fu gadu blessi fi de kon blessi bika in 1 Petrus 5 vers 1 tanga 5 a woto taki mu solugu den skapu a wi mu solugu den sikapu bika aini wan sama begi wan to taki a kometa a bisoleshi de pikimoni gi pastor go koi go koyange famille bay wagiki pasteur de sana pe faye jiso wansani fa jape efu mutake efa community pikenge na a pasteur koloku anataki na wet dan koloku na sono misa nataki ogida na pasteur koloku maike famde me asido elukwen yi bakref sa metaki mi eke famde da me asido elukwen ma efu de doengi un pasteur dan Amerika no mo ne koloku ja. Okay. Omdat me mantaki ogi teka over a walk of gadu. Because we mu doing en a community wo ko bi feti. Bubu feti abi. Ma dini fu gadu abi feti. Matide ke fayi ko takia ba tindo sanya so bika. Wa onkolu se fi so wa moye ma takia tu taki asande na wan asani je tia omen taki en we ye ka gonta pa sama de ka wike gonta pa sama jasa luku fawe gona na we shtaki de atale da abusé des mes breka nya fale ka fu amoni fu de teke amoni fu de sama wa so tu fashi ki fawe taki aba tindo fu ko taki fu libi de libi na yu tire ki fa ko taki ya shitaki de ta manka fight you les na pe fa son sang. Well, alejek fam taki, mi de mi kiso kasi fu ton wan leider,
da mi wan libi eke fa de apostola fe si be libi taki mi no musi do luku fa keli ki so luku mi woko pe ma woko ne me ke te mi amia taxi ma mi rei taxi mi hustle janga bakana so de taki egwe tu mi sim jaw su begin taki abi de mi osi do ma mi hustle fun ka so luku akosen ene ke fa mi diape taki mi do awoko fu gadu mi nai esa kominte na wako pose si taki te muntapu de mugimi so mi awani nya fe bikami pai ma mi ai suko ya mi pai ma dia himol mi brada dini fugadu na wa pesu we go pe wa do ete pe Jesus men pu pe apotu ma pe umudo ataki ni mamulong imulong wan long imulo sitowe fu imu fende akonu konde ataki na wa piki do di furu sama umeke mo iti fugo pasama na weiniki o man pasane ya de se fudito kade ito wan Christian ka bada ise kenala da yositaki di ogodo ina umeke on PSP Allah sama i hosol fudo mana weni ke opasa temta ke Allah sama de sama je gwa keliki okay pastor we ko do da ka bishifa programa ya so aini abosh ko fidi chako wani iluku akamra nada na aini programa fu sani meeting ya tide ay taigre sama aden kilibe ko kengawi aba atindo taigre sama sayu dati gadu chako ngiyu film chako gre sama tida ko kama na taigre aba atindo awafo no ada ai ale teke fa bala taki da mi be koya na fu komboko akeliki ofu ko feti den ta bibi wan bikami se efi don pisi fa skin fu masra ma u po bare dim kisi adati eke fa tinda jape no wansan dimbelo bi fugi enmi be gen update pembe gwa kami inter den sabi ma mi kisa u po bare tu taki atinda anabe fui eke a Christendom bika Jesus Christus kon en a paya praise asama di be kisi a opdracht fu teke atinda di dem bem teke nge ke fambe leisi a fesina in the text na usufu leifi di bem wo kwa priestess kapu ko ma Jesus Christus komoto fa usufu yuda en ja komoto fa usufu yuda ai do priester wo ko en ado wan leisi namo apaya preisange bulu des meti bulu ai chai mo man pesi mo fu ai koti mo des da pisi fa tinda da mise fisita kimi amudu mo because abede one wet and a water tayu taki Jesus de akabafu alla den wet asikifi anya buku Romein and ting vers 4 Jesus de akaba fu den wet adati be wan pa changa de famille te de lobi wan ala sama jelu komi Romein and ting vers 4 taki Jesus de a einde fu a wet ananya taken dato da kite taki aenda fa wet taki amoni atinda jamu chango mobika a wetide amusufa wetide pasa ajanya how testament well mi na idwe mo adimi idwe mo mafia idwe mo dato ye na mi chai onen na fudati nkota kilo sma ko bali sama fu no dwe mo ma mi taki mi idwe mo na sande a open bare den kisi meke mi idwe mo ya ma mi ko bali na wasama ma pastor mana ibi mang asanya isi na ibi mang kise opo ya bali wasama ma opo na ide na de muluku fayo odu ya bali wasama muluku fa odunga fiese pishi ya bali no wasama ma dikisha open baring mi idwe mo ya idwe mo dato aki yeke pastor na reide de meke mi na idwe mo okay na no we fusam ya Jordan 5 ende 5 ende ataki fu pastor bala ataki king tei kone itaki mi aidwe mone atai ju pei como tonga ataki da mi otaki amaya so akwa kokoli we aso de 100% fu sa itaki mai fa sama konya ataki mi na aidwe mo bika A plus B plus C nyanga gadu ishi anga gadu taki fiti and if koshido ya maybe bitaki nagadu ya dekatifu koshido ya bikafi koshido ya pe pasa 100,000 abonnés YouTube media ali fu ali kiataki ya fu chaya taki ya kwado imwabi bum bibi aini sanye kotaki fi koshido ya so donc mi sa ataki anga text à l'appui taki sang infustan en sangadu au pombare na mimu take fo ataki boy fo ataki bum en tous les cas awansani dimise fia so naidu kan se fikishi mi au pombare taki asande mi amdo mo donc fa itakia an awan surprise gimi ma an awansani di ainya a Christendom di
chai pisa ma fustan. Dus da e fuja fustan ya mama ndiri ale chenke fa wede ya ye jago ontakute dendi jaya keri ko goita ki ya hama ya so dishidati ma chade di se fyo kisha open bata muda mi libida ise fyo wa nya pashi ni asani na ibi mange entendo sana wan sani dina kuno puye dolo kida dishia kon da ilibi ofukande ke fa itakia bisa majoshi do ya likia da kishiwa déclic bita wanjo ya likida atakia maya na secteur ke fa kai kabadon voilà mi association. Okay, na ufustan bika awoko fumi kale watisa wela ni useta kia maya mana sawoko fum de mi awoko fumi na finiwi da wi fo mu fustan mu taki asandi wetaki aso te taken ya da ko kengi mo futaki bakana ufusa kumataki sense di ko yole ape oboli da na ufusa kabaki afade kan fidi kishi fade ka fa ko kan sanemo open ba fidi kishi ye bibi ne ta putaki saide aso yu ni demo eni na isinen no sama da taki ala sama ni fi wani taki fa wani pochentinda ne pochen mayu saileli ayni abuku di ala sama ileli aso adati ileli. Mais on a ajouté wansani aynya bible buku itaki ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché standard tu antaki wansandi inadu wan dipi zekerheid ne tapu ne idwen awan sondu de na ape dus efu abala takina zekerheid ya kishinya aidwen ana sondu ai sondu midishi do ya di takina so mi se efikishen ana sondu mi sondu bikami abia zekerheid mai fu mi twyfel da mi du wansani dat na pe asondude. Okay, na mesafi ya bwala simo fingi na udona kapapishi fwa program afya ya bwala simo fingi fa bala ja bwala la simo fingi fiki gwa ukashu fingi. Asandi me takete. Ate kaba me takika ba me bless ala sama ini solang. Arida meke mi de atu na futai de solang sama takide dai de libi kasi aja opdracht di Jesus Christus gi. Baka ja de ja upo baka Petrus preek ya fosi de ja saka kumotona asudo asanta ye kaine tapu. Afolok fu Israel kone taki pite de taki sutua wati sa umudu ataki umuda yu libi komoto fu takudu fu kisipa don fu sondu bika gonta pu ya na igodo efi luko eni to ido isansa de figi libi sama udifika na wa research fu de tasa makodi otaki ude ya ite na wa pesi pe ude pewegwe afosi sandu umudu na du libi bana ko ne Jesus bi da igwe ni wankeli kida idinigadu peye go bika so de aso datu wa uta pasa na nyusu dembe abigiso ola itanga ala sama je halikimi katangi fu alikima anga lukuma fu lutu meja di betekeden ting shido aliki a programa yaso sani mitimi kaba efu sama ide yaso tu iwani kengi deki anga wi atanga yemike kontanga wi kengi anga deki makandi anga alishpikati pasa wambu neti gomo fawe o miti tamabaka anga sisa Justine bye bye Akaba bongolo le kalama Locally haters, they can bush a fellow. I made for you loud, give me pussy that you full luck. Hey, band girl, time. Most party go one way bikini. Tatuation. Sabatao.